Yeming Abdul Jalil Qazi ngal hasane kebemi ane thari kundu je pe gabuchu kundu ge reza khaji tho nam da pe nyebuchus nganzoe pe gabusemne chung kyang anas thari khasi nimu thanggo phebe nimu daga kundu ge hesa khaji je na dwal hesa khaji je na tu laga Ladakh khunzu ha khomen dwal hesa khaji kharinas ane khaji ge son dwal phoba khaji res an kundu ge nga kunzunum도 투구유 수나동안 kunzunum도 투구이 kunzu DGS ana khasu di khwanambe mixege nganzo kartana swal an thari jega yago shibu shunas nganzo hesa khoba deguyu sungi an hesa nganzo pagonal deguyu chunga pagona yore ani nanda pasus res jen shibimbal an koran shibu nyebu chunas an koran sungi nga thari pe ka bu to chana sam do hesa khachinum do thoni pe ka bu to ga sungi ta thari ngone thangne khora jejen semopi kibudu semopi kabuchu khai sana khora thanda danga ngone thangne shena kubar namish thomonyu ani thar ngone thonyu sal in this jejen lakpata inde jejen thanda dak chumonyu an this was a pe simba kabuchu khai sana ngaje zawale khora japar velu yore khora ngi velu yore khora ngi le ngajo kabun ngare तागे सोचा nga simpi kabuchon thangu khora khorange ta khora shedo da diga kanga anzu mujol lasa khaji mujol ya tanas ka shedo diga tana jidula expert diga che anzu diga ezet expert jena dula ani simpi kibuchon simpi kabuchon ngonya thangni da susu nazo ra soza khorange ta anzu inde expert na so dizo toje che shuya yi kan din member ta gan shi da di kharse re mima kangalo toji che shuya yin Ladakh ina ta aran be di association khayina da di kanga toji che shuya ga chone la sa khaji chone toji che an kurang ge dan de ka so re che to ji na su ne khong ga ya ko ji nya de se hu cha nishu medal nishu zenga zi medal hesa khaji chonga anzo de yaga dawashi chonga den de tourist yungor bal tourist ke tawar hon ane bagi anzo shija kashmir ne yin shija kha sum yore pe mangu yul hesa khaji hon laptai yul anzo laptai yore ni achla phöni pekyor ve de chungkyor marel nga phöni yuntu laga losum medal lo ni sumji ingirel hon ta des hon pala ta mangse nang toal krantes longa thuin lapta toal hon ani ta pa phela loe ki rewato khande ta rewata yor wal haras kanga sose lungbare tantu yor wal tentu yor wal sose lungbata tungmar wal ta de ali tawishi de yon ya tawishi sose lungba de Srinagar de ya tawishi pha zo chongjak ba chin jigor wal ho in the sri phöni pekyor wa re nga lo khazisla pekyor dite longas mendo kya phe tutin sidre ho tengi kya nanzo de khasore kyanda linga sigre dijik tengi diga ngaranzo khasore phago tengi an diga de phine ngazo lungbane ma thundula sha singmane yombre sha singma ne na dela ne ya khandol job khandol ne ngazo kalembol job an kalembo ne group ni je kashmir le job group ni di kashmir la rang la yor re lesa khaji chek ton gupya ngapchung ngargu ge las shugu de an chik group chik febre chek ton gupya thukchi thambal 안 단다보다 바가시 시차돼요 이렇게. 그거 갑자기 이렇게 회사 갑자기 가지래 나는 저 게임 숨이요 이렇게. 게임 치죠 디밍 하월사 이렇게. 아니 당고 법들라 이드갈 법 이렇게. 이드가스 그래. 비게 아주 고리잡 독세제때 안 디슈고 칼리 강고 잡제 비게 먼저 빌딩 숨잡 이렇게. 거기는 메자 야다 니슈테. 안 좋지 안저 레사 가지 칼렘불레 요레 다르질링레 요레 캬 좋지 보여레 요레 캬 안 간도 소디레 요레 안다 코랑게 클럽 남 디나나라 아니 코랑게 소야 다가리긴 미마 최 가리네 이네다 낭바이나다 카지나다 제안이나다 카지나다 심상모 고리스
아 미마 찍찍 파주 tumbu지데 가부지데 네부지데 혼디 코랑 더 메인 메시지 기어로 안 코랑 두스 소샤 코랑 소냐 다가르샤 최소스 최제 안 미마 찍찍 파주 로제 찍찍 파주 온유마 셰브제 혼두스제 메자케 고레스 메자나 딜레 약 요마리소스 토지제 하긴 지금 근데 토마 라다핀 토마 대표요라 No. Ngunmang ata kaptak suskar langzin ngaje sama teo gyus pin kis kundon Ladakh la chigyus kyang sel ting ne tene jatgo tangpo Jhokhang najal la phepsat molte ngunne phala ko thugdo diot pin ngata ina ngaje te rewa met pin ngima sum ji nang ku atene skundun Jhokhang phepse chena samte cheza na ngaje te rewa chot pin ngima tug don jik skunduni ru acclimatization nang tene ko skuzu altas te tene ngata sabiki thuglo zate juk sena samte inang skunduni ruskot pane phala chikta ngata namsi thokna ma Rungata namsi demolus tene skundune tene skuzu angma gala lus pasang tene ngima sumelting ne tene ru phepses bo tene ngaje changme phema thatpes peraso te dirin jatgo tangpo ika phepstenok ne thore ne angwata skundune tene yang tene Ladakh se yang jatgo gunata silsin langsin gozuk zatche sentik te ngata Ladakh sa taldan pa changme phema thatpes peran 근데 근데 제고 탁초 바크레가 총 thak chot kan bota yarchu chenmo tene ngata august se dun la halam thak chot kan chok se inokle yarchu chenmo lamdon diski chospa nang tene golden jubilee inok tene lamdon special opta khang petha ka tene tarik dun ne awang ta salche so palche ngata thak chot tenok te man bayang jak sangba ngaje rewa chot inang ima ngi sumena tene ko kapta zadina something ata ngaje rewa chenmo in 근데 주된 컨디션 ma thuk that poduk ma demo namsi sangma i gala los pasang skundu thuk that poduk tene goma jak mone phalla tene skundun philoa thugyang a phepsto ngata bi irule te umare skundun la demo sante tene te onang tene ngata jatgo onang tene ma gyokspa ko skundun ngata sirka gozuk jat ke so ngatang samai phema that pes pera 맞아 no tuch आज फिर से जो है लद्दाख के लोग को एक हिज होलीनेस दलाई लामा जी का ब्लेसिंग मिला है लद्दाख के लोग बहुत ही फॉर्चुनेट और खुशकिस्मत कि हिज होलीनेस का विजिट जो है हर साल जो है लद्दाख में रहता है पिछले साल जब हिज होलीनेस यहाँ पे आए थे तो उन्होंने यहाँ के लोगों को ये बताया था कि मैं अगले साल भी आऊँगा और कोशिश करूँगा हर साल जो है लद्दाख आते रहेंगे और उसी के चलते इस बार फिर से जो है हिज होलीनेस दलाई लामा जी लद्दाख आए हैं और आज हमारे जो लेके जो है चोखंग विहारा जो हिस्टोरिकल चोखंग विहारा है हिज होलीनेस जी ने यहाँ पे विजिट किया और सभी लोगों के ब्लेसिंग दिया इंटरेक्शन किया और उन्होंने कुछ वर्ड ऑफ विजडम्स यहाँ के लोगों को दिया लोगों को कंपेशनेट और बिल्कुल क्लीन हार्ट के साथ जो है एक दूसरे को मदद करने के लिए इस तरह का जो है उन्होंने वर्ड ऑफ विजडम लोगों को दिया अपने जो ब्लेसिंग वर्ड्स में तो मैं समझता हूँ लद्दाख के लोग जेन्युइनली बहुत खुश और खुशकिस्मत है हिज होलीनेस जी का बार बार यहाँ पे विजिट करना और हम सब जो है हिज होलीनेस दलाई लामा जी के लॉन्ग लाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं और उनका जो है वो सही सलामत है और इसी तरह हर साल लद्दाख आते रहे और लोगों को ब्लेसिंग देते रहे
Thank you.